बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सजनों भिराओ अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद चो तेरा भिरा डॉक्टर उस्मान अदा कल इम्तिहान थैन बहावलपुर वाली साइड दे उत्ते कांस्टेबलान दे पुलिस दी भर्ती वास्ते थैन। वैसे तो को याद हो सी एक काफी अरसे का सिलसिला चलता पे। पहले नौजवान मैट्रिक पास जरे न उन्हें शोधे को द्रुकाए ने उन्हें दे सीने कच्छे ने उन्हें को ओ हलाक कर मारे ने वत बंद करते चुप कर दे उन्हें सारे को कैंसल कर दिता ने। काफी अरसे तक वो बेचारे इंतजार करने रह गए, एहतजाज करने रह गए, रुलदे रह गए। इंतजार दे विच कई लोग शोदे परेशान हाल थी तो रुल फैल गए। अच्छा वत इंतजार खत्म थे वत सी हुण पेपर थी ना पे। अच्छा सी वो पुलिस दी भर्ती दा पेपर थे वो जनाब भर्ती को पहले पेपर आउट थी गए। ओ अच्छा पेपर आउट जो थे वह तो खलबली मच गई है। अच्छा वला सी दूसरा पेपर किदे ने दूसरा पेपर जो किदे ने वो ही आउट थी गए। और हालत ये भी थी है कि ई दौरान ई लोढ़ लाबे दे विच मैं को लोढ़ लाबा आखसा ये इम्तिहान कहना थी ना पिया ये दरअसल लोढ़ लाबा उतले ना ओही में लोढ़ लाबा जिमें कोई पोच को चला कहना होए अंधेर नगरी होए कोई निजाम कहनी कोई सिस्टम कहनी कोई मैनेजमेंट कहनी असा सरे की वसेब दे बाले वास्ते लोढ़ लाबा हा ए पुलिस दे भर्ती ना इम्तिहान कहना हा। अच्छा वला क्या था वला धार थई। अच्छा एक विचो खुशखबरी भी थी गई है। खुशखबरी केरी थई है ओ दी है वजीर आला उस्मान बुजदार साहब जो 3% कोटा है जेरा ओ 20 की वसेब को मिल गए। असद जनाब झुमर दे फेरिया मारे निहाल थी जो भी अगे अगर 100-150 कांस्टेबल भर्ती थी हूं तो 900 को ज्यादा थी गए। अगर 200-250 पहले या जितना भी हैं उस 3% वधा दी वजीर आला साहब उन्हें दी मेहरबानी उन्हें को अपने वसेब नाल प्यार है और वसेब वास्ते उन्हें पैसा ही मुख्तस अंज कीते ने। ठीक है ना जी चंगी गल है असाडा हाथ ठर पाए। अच्छा हाथ ठरन के बाद भला सड़िया की सड़िया ही में इन्हें दसी बहावलपुर दे वाला हुण रखे ने इम्तिहान कल उन्हें दा इम्तिहान आ। अच्छा इम्तिहान जो हा मुख्तलिफ जहीं दे उत्तो जरा सेंटर हा ओ बहावलपुर रखा गया। रहीम यार खान वाले उठाई डीजी खान वाले उठाई मुख्तलिफ नौजवान जिरे ना मैट्रिक पास अरसे दे शुदे बेरोजगार ही वधे हन रुलदे वधे ही हन निहाल थे ने जो हुण सिपाही भर्ती थी नो। इम्तिहान जरा थे ओ किवें थे ओ सी उन्हें बेचारे मेरो भेजे ने क्वेश्चन पेपर दिया कापियां। अच्छा वो जरा कापियां भेजे ने हुण मेरे को ये दसो कि ये जरा पेपर है ना सी पेपर ये अगर कोई इस्लामाबाद चो कहीं वडे स्कूल चो मैट्रिक की वधे दीनी उलूम ही जान दे मैथमेटिक्स ही जान दे और जनाब वो इंग्लिश दे मुख्तलिफ मजमून लिखा नहीं जान दे और हर शायद उत्ते आलिम फाजिल है शेखुल हदीस ही है शेखुल कुरान ही है कुरान दे आयतें ने तशरीह भी लिख दे सकते और जनाब अंग्रेजी दे मुख्तलिफ मौजूआत दे उत्ते उनको आर्टिकल लिखा नहीं डाल देन। यानी ये जरा पेपर हा वो इवें बनाए ने यानी MA वाले मास्टर कीते हुए MSc वाले उन्हें आखे जरा 50 नंबर का पेपर अपना 60 नंबरें का हा तकरीबन कोई 50 नंबर वाला पास आ। उन्हें आखे ये जरा 900 सीटा नहीं जो एक पास नहीं थी ओ हुण सवाल हैं जरे ना सी ओ जरा कुछ मैं डिठे हुण जाहिरन एक पढ़िया लिखा आदमी है ओ कर सकते अच्छे इदारे दे विचों आला तालीम याफ्ता या कोई CSP CSS दा कोई इम्तिहान देना पे ओ कोई पढ़ वने पास कर वने बाकी शो दे चिट्टे रखन मार्का। ठीक है होनी दा मतलब ऐसा क्या समझूं मतलब यो कि सरायकी वसेब दे नौजवाने को दानिस्ता तुसा भर्ती ना करना हा बाकी ये ड्रामा कीते हुए जो भी 900 वाले को असा जनाब कांस्टेबल भर्ती करने पियूं अगो इम्तिहान जो ना पास कर सके ना सा क्या करूं वो अल्लाह दे बंदे भर्ती करते पियो सिपाही इम्तिहान गिनते पियो डिप्टी कमिश्नर आला या असिस्टेंट कमिश्नर आला एक में थी सी ए सी हुण मैं इंदे विच जनाब अलजबरा दे सवाल टिका करें। ठीक है
اور مختلف قسم دے کوشچن ہیں میں حیران تھی کہ ولائندے چنے دا یہ بھی لازمی آ اردو ادب وچ مہارت رکھدا ہوئے گو تھانے دے وچ شعر و شاعری جو سناونی ہے ٹھیک ہے ادب بھی دیندا ہوئے اچھا اے جناب اردو ادب قرآن دے آیتاں احادیث یہ سارا کچھ دیتا کھڑے دیکھو بنیادی طور تے اچھے تعلیم یافتہ میٹرک دا لیول ہونا چاہیے اگر لاہور کوئی ہو سی تو ہو سی اسلام آباد کتیں ہوئے تو ہوئے اساڈے سرائکی وسیب دے وچ تعلیم دا لیول ایک کہیں نہیں یا تے تسا دانستہ مطلب مشکل پیپر روا دے پٹھے وے ٹھیک ہے جان بوجھتے بھی ایک پاس نہ تھی وے یا تو کو مڑی پتہ ہی کہیں نہیں کہ ساڈے علاقے دے وچ ساڈے میٹرک ہائی سکولیں دے وچ اگر دبے بھرے کھڑے ہوئن انہیں دے ہیڈ ماسٹر کو مڑی اے اختیار کہیں نہیں جو بھی وہ مٹی سٹواوے جاؤ تائیں تے پانی نہ کھڑا تھی وے توڑے کلوتے سمارٹ بورڈ ہیں توڑے کلوتے ٹچ سسٹم ہوتا نظام ہیں سارے تعلیم دے وسائل ہیں ہر شے وے اتھو دے شو دے سنجے سکڑے مشکل نال میٹرک اگر کہیں پاس کیتی ہے انہیں کچھ رہی نظیم امتحان دے جرے پیپر دیتے نے میں حیران دیا جو بھی انہیں شو دے دا لیول کڈو آیا جرا اچھا دلچسپ گال ہے کہ پولیس دے متعلق تو رہا امتحان ہے پورے پیپریں دے ویچ پولیس دے متعلق ایک سوال کہیں نہیں صرف ایک میں کوئسچن ہی کوئی جو بھی نشے والا جرا بندہ ہے وہ معاشرے واسطے کیا کیویں عذاب ہے ایک او سوال آ او میں ڈٹھے اچھا بیا پولیس دے متعلق صرف ایک کا پولیس دی معلومات دے متعلق جو بھی جرے اے برابری کرندن او نشہ اپنا رشوت والے مارکا انہیں کو راشی یقیندے مرتشی یقیندے تے انہیں دا نا کیا ہوندے پولیس دے متعلق رشوت والا سوال صرف ایک ٹھیک آ جو بھی انہیں کو پتہ ہونا چاہیے آخرہ کو گھننی پندی ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا او جرا ہے نا ان دے علاوہ پورے ہندے وچ ہندے اپنا پولیس دے متعلق کوئی سوال ہی کہنی ٹھیک ہے ہاں اے وادن تلفظ ہی درست کرو اچھا اے اور سارا کچھ انہیں جرا دیتے اے حقیقت ہے کہ میٹرک پاس بال ان جرے اے نہیں دے سکتے اور انہیں دی خصوصاً سارے سرائکی وسیب دے بال اے پیپر گدا اے حل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہون اندے ویچ جرا ہون اندے ویچ اے بھی دیتے نے جو بھی تسا اے دسو جو اے خاتم النبیین ہے جرا اے کیری آیاتے چے ادھا خاتم النبیین کیری آیاتے 4 آیتہ دیتے نے انہیں میٹرک آلے کو کتھو پتا وزیر اعظم کو پتا ہے پہ خاتم النبیین کیا ہوندے تے کتھو آئے وزیر اعلیٰ کو پتا ہے ٹھیک ہے ایہو سوال نامہ میں تو کو چیلنج نہ لا دا تسا میٹرک پاس اساڑے وسیب دے سرائکی وسیب دے نوجوانے کو سپاہی بھرتی کرنے واسطے گھدے ہوئے اگر وزیر اعظم دے اگو رکھو چا اگر وہ جو پاس کر رکھا لے جیری چور دی سزاؤ ساڑی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جنہیں ماتحت پولیس ہے جنہیں پیپر بنائیں وزیر اعلیٰ صاحب پیپر دے دکھانن اسا سارے کن پکڑنے واسطے تیار ہوں ٹھیک ہے ادا گال تنقید دی کہنی وزیر اعلیٰ صاحب کو گزارش یہ ہے کہ تسا جرے قانون بڑھیں دو عوام دی بھلائی واسطے بڑھاؤ عوام دے فائدے واسطے 900 سیٹاں دیتن پاس ایک نہ تھی سکے اندہ میں کو دسو تو امتحان دا کیا فائدہ کوئی ایک جنا پاس ہی نہ تھی سکے باقی گال ہے کہ تسا جدن بھی قانون پاس عمل درآمد کوئی نہیں تھیندا پولیس دی بھرتی ہے انہیں ایویں کو کھٹائی پڑ گئی مطلب 60 دے وچوں 60 نمبریں دا سوال ہے اتے او جناب 50 تسا پاس کرن اور وہ 50 نمبریں دا وہ سارا کوئی سٹوڈنٹ نہیں پاس کر سکتا ہن رزلٹ کیا نکل سی سارے فیل اتے او جرا 3% دا کوٹا آ گئے وہی ختم او جرے او تھوڑے باڑے ہیں وہ بھی ختم یہ پیپر کوئی نہیں پاس کر سکتا یا تے انہیں دے پاس مارکس کو منیمم کر دیتا ونجے لیکن واقعی میں کو مشکل نہیں دردے کیوں جو اسا اپنا پیچ جان دو سارے سرائکی وسیب دے وچ سکولیں دی کیا حالت ہے تعلیم دی کیا حالت ہے امتحانے دی کیا حالت ہے اگر مشکل نال ایدا میں پولیس دا کیس لڑدا پیا اللہ کرے انہیں دا امتحان والا دوبارہ تھی وے اور آسان پیپر ہوئے پولیس دے متعلق قانون دے متعلق سوال ہوئن قرآن و حدیث دیا او آیتہ رکھو جرا روز مرہ دین
توحید دے ہیں سنت دے ہیں جڑا ضروری ہیں جڑے ہر مسلمان بال کو اسا آخری آیات ہیں او پڑھندے رہنو انا تو نہ کل کوثر ہوندی ہے کل واللہ احد ہوندی ہے سکھے صورت رکھو تسا قرآن دی آدھی دے وچوں جناب سپارے جو کڈ ہو تے کوئی عالم فاضل تشریح کر سکسی اے شو دے جڑے میٹرک پاس ہیں تے کتھا کر سکدے ہیں لہذا میری یہ خواہش ہے سارے نوجوان پولیس بھرتی تھی من اور یہ درست ہے کہ اگر یہ تھوڑا معیار تعلیم دا ہوئے ہاں تو یہ بہترین پیپر ہے اگر معیار تعلیم اچا ہوندا معیار تعلیم گھاٹے میٹرک والے کو تسے امتحان گھندے پیو CSS دا CSP والے دا انہیں دا یا وقت گھندے پیو ماسٹر MPhil والے دا وہ بھی پیپر رکھیں MA والے بھی رکھیں ہوں اگر یہ نہیں تھی سکتا تو مہربانی کرو سوکھا پرچہ بناؤ بالیں کو ولا سڈواؤ انہیں کو تھوڑے نہ دیو شو دے کرائے مانگ پین کریں جڑا نا او آئین اتے اے ولائے بھرتی تھی ون کل کو اساری قوم و ملک دی خدمت کرن اے تھانے دے وچ ہوسن میں ولا کھری گال پروگرام کرے سا میں ولا آکسا انہیں کو جو بھی حکومت خانے نہ بڑھاؤ رشوت نہ گدی کرو ولا یہ کل کو میرے تے ناراض ہی ہوسن ٹھیک ہے لیکن گال ہے کہ حکومت کو چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان پیپر کو سارے علاقے دے لیول دے مطابق بنا کریں دوبارہ پیپر گنن آسان پیپر گنن اگر تساں بھرتی کرنی ہے تا اگر انہیں نحال کرنا مخلوق کو آزی بھرتیاں کھول گئے تے نوکریاں دینے پیوں پیچھے یہ طرح جل جلاؤ ہے قوم نال تساں یہ چکر تے نہ چلاؤ یہ تو میں چکر سمجھدا ہون توڑی سا بہت سارے چکر جھل کی دن جے کر تساں حقیقی معنی بھرتی کرے سو آسان پیپر گھنسو تے یہ نوجوان کل کو توڑیاں تعریفائیں کرے سن اتے توڑیاں حکومتائیں قائم رہا سن باقی بندے کٹھے کرن نال اتے جلسے کرن نال حکومتاں نہیں قائم تھیاں وہ بندے کٹھے کہیں طریقے نال تھی ویندن عوام دے حقیقی مسائل کو حل کرے سو انہیں نالے چکر نہ چلے سو انہیں دے امتحان ہیں جڑے بھرتیاں دے یا بے معاملات ہیں انہیں تے کڑی نگاہ رکھ سو جو بھی کہرے علاقے جیسا امتحان کی نے تو لوگ لیول کیا ہے اگر یہ حل کرے سو تو ٹھیک ہے نہ تے تماشے ہوئے ہیں جڑے دے کھڑو اس بے اختلاف کامیاب تھی وے تے بھاویں ناکام تھی وے انہیں جڑاں تے سارے ہلا دیتے ہیں اگر عوام میں سارے جڑاں ہوئیں تے ساری حکومت کو کوئی خوف کا نہیں کہیں کس نہ کوئی خوف کا نہیں میں کوئی وقت اجازت دے سو امید ہے دوبارہ امتحان گن سو امید ہے آسان پیپر بنے سو امید ہے اے جرا 900 سیٹیں اے سارے سرے کی وسیب کو تسا دے سو میں وقت اجازت گھندا اللہ حافظ